ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақу боровари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмини амнiyatu субот ва пойдории истиқлоли давлатӣ тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар ҷумҳурӣ рушд намуда шароити хуби кору зиндагӣ барои шаҳрвандон муҳайё гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. сулҳу суботро бояд ҳифз кард, зеро он заминаи асосии ҳамаи дастоварду музаффариятҳо, татбиқи босамари ҳадафу тарҳҳои хурду бузург, ҷалби сармояву ташрифи сайёҳон ба Тоҷикистон, таъмини зиндагии шоиста ба мардум ва дар маҷмӯъ рушди бесобиқаи мамлакат мебошад. از نگاه فرهنگی عامل‌هایی هستند که برای رشد هر یک جامعه مهم هستند. از جمله عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و مانند اینها. ولی از میان اینها عامل سیاسی مهمتر دانسته می‌شود، زیرا امنیت، آرامی و ثبات جامعه زمینه اساسی هست که تامین کننده رشد با نظام ساحه‌های دیگر میباشد. از همین لحاظ صلح و آسایشتگی، آرامی جامعه، احترام یکدیگری، احترام مناسبت‌های همدیگر که همگی تامین کننده منفعت‌های عمومی انسانی هستند همیشه اولویت داشت و امروز هم دارد. فکر می‌کنم که در آینده نیز انسانیت تنها می‌تواند منفعت‌های شخصی و جمعیتی خود را توسط صلح و ثبات، مصالحه و همدیگر فهمی حل فصل نماید. واقعا هم امروز زمانی رسیده است که درباره آن هر یک مردم اندیشه کند که تا کدام اندازه میتواند آرامی جامعه خود را تامین کند، صلح و ثبات سازد و در همبستگی با یکدیگر رشد و نمو کند. از یک گریبان سر برآوردن، دست جمعانه فعالیت کردن این راهی اساسی انکشاف جامعه است. استقلال دولتی زمینه مساعد را برای انجام کارهای بزرگ آبادانی و رشد و سازندگی فراهم آورده در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی به خاطر تامین حیات شایسته به مردم انجام می‌یابند. دوامی سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان ده‌ها هزار انشاءات تعیینات مختلف، بناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، میدانهای ورزشی، گلگشت و باغ‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغچه‌های کودکانه، بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، قصرهای فرهنگ، راه‌های آهن و ماشینگرد، کارخانه‌های بزرگ صنعتی و غیره ساخته موردی بهره برداری قرار گرفتند. با افتخار استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت، روند سازندگی و بنیادکاری‌ها وسعت تازه کسب نموده، انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته می‌شوند. تاجیکستان هر دقیقه، هر ساعت و هر روز پیش می‌رود، زیرا هر ساعت و هر روز در این یا آن شهر و ناحیه مملکت انشاءات نوساخت و معاصر به استفاده داده می‌شوند. با در نظر داشت سرعت رشد دوام چند سال دیگر دستاورد و مظفریت‌های اقتصادی تاجیکستان باز هم زیاد شده، طرح‌های بزرگ عملی می‌شوند و رشد شهر و دهات نیز تامین می‌گردد. تامین صلح و ثبات و امنیت پایداری کشورها از جمله وظیفه‌های کلیدی و شرط مهمترین پیشبرد روندهای سازنده به خاطر رشد استوار در سطح بین‌المللی و منطقوی به حساب می‌رود. برای انسان از همه گوهر نایاب سلامتی است و بعد از سلامتی از جهت اقتصادی و اجتماعی تامین بدن، اما ثبات سیاسی ندارند. همه این ارزش‌ها الکی برای اون ملت، برای اون خلق دومین درجه اند. هدف و مقصد ما باید حمایت و حفظ ارزش و منفعت‌های ملی باشد. برای هر یک خلقت ملت از همه چیز مقدس این استقلالیت و وحدت است و ملت تاجیک هم امروز در عرصه بین المللی پیش از همه با همین دستاوردهای فرهنگیش در عرصه جهان شناخته می شود. ضرورت بودن صلح، ضرورت بودن ثبات سیاسی این یکم کفیل بودن هر یک دولت است. انکشاف موزون، متناسبی
муносибатҳоро дар ҷомеа, ягонагии ҷомеаро таъмин мекунад, асосҳои конститутсионии давлатро тақвият мебахшад, боиси таҳкими асос ёне ки бунёди истиқлолияти сиёсӣ ва миллии ҳар давлат мешавад. сулҳ ва собот, амният ин як меъёр ёне ки ченаки будани рушди инкишоф яки тарҳи миллии рушди иқтисоди ҳар давлат ба ҳисоб меравад. аз ҷумла барои Тоҷикистон таъмини амният на ин ки фақат ба дӯши давлат, балки таъмини амният ин масъулияти шаҳрванди ҳар як бошандагони Тоҷикистон аст, ҳар як сокин ва шаҳрванди Тоҷикистон аст. зарурати инро бояд ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, ҳар як сокини Тоҷикистон, ҳар як ки бошандагони Тоҷикистон қадр кунанд, зарур эътироф кунанд ва барои нигоҳ доштани он кӯшишҳо ба харҷ диҳанд. ҳоло дар гӯшаҳои гуногуни сайёра зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои ногуворро ба бор оварда истодааст. дар ҷомеае ки пайваста мухолифат ҳаст, задухурд ҳаст, норизоятӣ ҳаст, яктарафкашӣ ҳаст, ӯ наметавонад рушди бонизом пайдо кунад. ҷонибҳои дигаре ҳастанд дар ҳаёти ҷомеа ки ҳамагӣ аз ваҳдати якдигарӣ, аз ваҳдати якдилӣ сарчашма мегиранд. бунёдкорӣ, беҳтар гардонидани ҳаёти маишӣ, ҳаёти иқтисодӣ ҳамагӣ реша мегиранд ё пайванд доранд ба суботи сиёсии ҷомеа. яъне дар маҷмӯъ сулҳу субот арзишҳои ниҳоят олитарине ҳастанд ки дар ҳама давру замон қудсияти худро нигоҳ доштанд ва бахусус дар ҷаҳони муосир арзиши хеле баланд доранд. аз ин рӯ месазад ки ҳамагӣ сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва оромиши ҷомеаро пайгирӣ намоем, эҳтиёт кунем ва онҳоро тақвият бубахшем. бояд гуфт ки дар шароити имрӯза танҳо ҳамон давлатҳое метавонанд ки истиқлоли миллии худро ҳифз намоянд ва ҷомеаи амну босубот дошта бошанд, ба масъалаи таъмини амнияти давлатӣ диққати аввалиндараҷа диҳанд. агар сулҳу субот набошад, инсон зиндагӣ карда наметавонад, зеро агар сулҳу амният набошад, инсон дар андешаи кор, дар андешаи зиндагӣ, дар андешаи пешравӣ будан наметавонад. сулҳу субот ягона заминаи воқеӣ аст ки инсон будани худашро фаромӯш накунад ва ҳамчун инсон зиндагӣ кунад. афзалияти асосӣ дар сиёсати хориҷии мо ин сулҳ аст. кишваре ки аз сулҳ пайгирӣ мекунад, кишваре ки дар андешаи сулҳ аст, албатта обрӯ ва эътибор дар ҷомеаи байналмилалӣ дошта метавонад. бесулҳ зиндагӣ нест. бесулҳ мо дар андешаи пешрафтани ҷомеаи инсонӣ буда наметавонем. бесулҳ ояндаи наслҳоро таъмин карда наметавонем. вазифаи имрӯзаи мо таъмин кардани зиндагии арзишманд барои наслҳои оянда аст. агар сулҳ набошад, ин чиз буда наметавонад. тавре гуфтем, нақш ва аҳамияти суботу амният дар таъмини амалишавии раванди саноатикунонии бо сурати мамлакат, рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ, иқтисоди рақамӣ ва инноватсия муҳим аст ва ҳамзамон иқтисоди пешрафтаву дастовардҳои баланди иҷтимоӣ, таъмини зиндагии шоиста, босаводӣ, маърифатнокиву маълумотдорӣ метавонад амнияту суботро таҳким бахшад. аз ҳамин хотир сулҳу суботро бояд ҳифз кард. соҳиби истиқлолии Тоҷикистонро дар вазъияти ҳассосу пешгӯинашавандаи минтақаву ҷаҳон таҳким бахшид ва бо ҳамдилию сарҷамъӣ якҷояву бо ҳам таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистонро боз ҳам ободу зебо ва пешрафтаву сарсабз гардонд. мунтазам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дар маҷмӯъ некуаҳволии ҳар фарди кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат аст. дар ин самт аз ҷониби давлат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста тадбирҳои судманд роҳандозӣ мешавад, ки бо фараҳмандӣ, эътимод ва умедро ба ояндаи неку дурахшон боз ҳам бештар мегардонад. масалан, дар асоси таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, танҳо 5 соли охир музди миёнаи меҳнат дар кишвар баланд бардошта шуда ба 100% баробар гардид. инак дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ,
کارمندان مؤسسه و تشکیلات های بودجتی اندازه نفقه و استیپندیا از 1 سپتامبر سال 2025 این اقدام عملی می‌گردد. شرح فخرالدین محمد یوسف. марҳилаи навини рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат бо дунамои самтҳои муҳим дар асоси сиёсати давлатӣ самаранок таҳким меёбад. инак тадбири навбатӣ дар самти тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавӣ, таъмини рушди устувор, боло бурдани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва хусусат дар заминаи он масоили муҳими ҷомеа некуаҳволӣ пайваста дар мадди назар буда дар раванди таҳаввулоти бо суръати ҷаҳони муосир ки бо дигаргуниҳои куллӣ ҷараён дорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи барнома ва нақшаҳои мукаммал таъмин ва таҳким бахшида мешавад. тавре аз нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ бармеояд дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ ва амалӣ намудани стратегия ва барномаҳо дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.7% таъмин гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилии соли 2024 ба беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шуд. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои мушаххас даромади пулии аҳолӣ аз 48 миллиард сомонӣ соли 2019 ба 147 миллиард сомонӣ дар соли 2024 расид. яъне нишондиҳандаи мазкур 3 баробар зиёд гардида музди миёнаи меҳнатӣ беш аз 1.8 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 1.5 баробар афзоиш ёфт. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани музди маоши кормандон ва хизматчиёни соҳаҳои бюджетӣ яке аз заминаҳои муҳими баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ ба ҳисоб рафта, танҳо дар давоми 4 соли охир музди маоши кормандон ва хизматчиёни соҳаҳои давлатӣ ба андозаи 100% баланд гардид ки яке аз заминаҳои муҳим барои беҳтар шудан ва сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад ки мо ҳамчун хизматчиён ва кормандони соҳаҳои иқдоми наҷими пешвои муаззами миллатро яке аз ҳавасмандгардониҳои муҳим арзёбӣ мекунем ва сармашқ кори худ қарор дода мин баъд барои боз ҳам беҳтар шудани сатҳ ва сифати фаъолияти худ дар ин ҷода камари ҳиммат мебандем. пеш аз ҳама баландбардории маош аз он дарак медиҳад ки давоми баъди солҳои ба даст овардани истиқрори суд сатҳ ва сифати беҳтаршавии иқтисодиёти мамлакати мо ва баландшавии ҳамасола маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат рушди иқтисодиёт пеш аз ҳама ба он оварда расонид ки сатҳу сифати зиндагонии мардум дар мамлакат беҳтар гардида фазои ваҳдату ягонагӣ ва беҳтаршавии зиндагонии мардум боз ҳам аз он далолат медиҳад ки иқтисодиёти мамлакати мо рӯз то рӯз заминаи хуби рушд ва фазои иқтисодиро касб кардааст. ҳамин гуна бо таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ҳар сол аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия тадбирҳо андешида шуда маоши амалкунанда ва нафақаву стипендияҳо баланд бардошта мешавад. чунин падидаи нек бо рухбаландсозии аҳолии кишвар эътимодро ба ояндаи нек дучанд намуда боиси талоши боз ҳам бештар барои рушди кишвар гардидааст. ин аст ки бо заҳмати аҳлона ва ҳадафҳои созанда пешрафт хусусан нишондиҳандаҳои баланд дар мамлакат таъмин гардида сатҳи некуаҳолии мардум тадриҷан баланд ва даромади пулии аҳолиро ба афзоиш ниҳод. бояд гуфт ки дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои бюджетӣ 4 маротиба яъне солҳои 2020, 22, 2023, 2024 ва дар маҷмӯъ ба андозаи 100% боло бурда шудааст. дар ин муддат яъне дар 5 соли охир сатҳи таваррум ё баландшавии нархҳои истеъмолӣ ҳамагӣ 29%-ро ташкил кард. чунин нишондиҳанда шаҳодати он аст ки дар 5 соли охир маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таваррум ба маротиб зиёд гардиданд ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар шудани шароити зиндагии мардуми кишвар мусоидат намуд. инак фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаву ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия дар маҷмӯъ ҳадафҳо ва стратегияи баландбардоштани сатҳи некаҳолии мардуми Тоҷикистон, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, тадбиқи барномавии нақшаҳои рушди иқтисодии мамлакат, идоракунии самаранок ва роҳҳои таъмини афзалиятҳои кишвар чун мақсади муҳим ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудааст ки ҳамасола бо натиҷаҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд.
امروز با مقصد اجرای سریوقتی و ثمره‌بخش فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی از جانب وزارت و اداره‌ها و تشکیلات‌های دولتی تدبیرهای عملی اندیشیده شده. بهر قبول پرداخت‌های غیر نقدی خدمت‌رسانی مزنوک دولتی انفراساختار ضروری پرداختی تأمین گردیده ایستاده است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. رشد اقتصادی رقمی و در این زمینه وسعت یافتن حساب برابرکنی غیر نقدی با افزایش یافتن درآمدهای مالیوی اساس گذاشته است. یعنی شفافیت کاربری سیاست اندازی و بودجتی در برابر وسعت یافتن حساب برابرکنی غیر نقدی تامین گردیده است. موافق معلومات در سال 2000 حجم عمومی درآمد بودجت دولتی 251.7 میلیون سومانی را تشکیل میداد. این رقم مرحله به مرحله افزایش یافته در سال 2015 16.5 میلیارد سومانی، سال 2020 25 میلیارد سومانی و اجرای نقشه قسم عمومی درآمد بودجت دولتی در سال 2024 46.9 میلیارد سومانی را فرا گرفته است. رقم کنونی فضای پرداخت‌های حتمی را با بودجت دیگرگون ساخته، اجرای برجات آن را در ساحه‌های مربوط به مالیه دولتی تامین نموده است. با برجات اجرا گردیدن نشاندهی نقشه قسم درآمد بودجت دولتی، رقم کنونی نظام درآمدهای دولتی، وسیع نمودن منبع‌های ایلاوگی درآمد، مکمل گردانی مامورکنی انداز گمرک، افزایش یافتن عملیات‌های غیر نقدی در اقتصادیات و مثبت ارزیابی گردیدن نشاندهنده اصلی ماکرواقتصادی مساعدت نمود. با اندیشه متخصصان ساحت تطبیق با ثمر فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی امروز در پرداخت سروقتی اندازها و اجرای نقشه قسم درآمد بودجت دولتی تاثیر مثبت رسانیده. در پیشبرد فعالیت خدمت‌رسانی‌های مالیوی یک قطار سبکی‌ها را به وجود آورده است. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی از 23 ایون سال 2023 تحت رقم 586 قبول تمام پرداخت‌ها وابسته به خدمت‌رسانی‌های سمت فعالیت از جمله دادن اجازتنامه، حجت‌های اجازت‌دهی و پرداخت حق خدمت‌رسانی‌های نظام وزارت و ساختارهای تابع آن با استفاده از واسطه‌های مختلف پرداخت الکترونی از قبیل پست ترمینال، ضمیم برنامه و اینترنت بانکینگ طریق غیر نقدی راه اندازی کرده شده است. پرداخت مبلغ برای دادن اجازتنامه، حجت‌های اجازت‌دهی و عمل‌های تصدیق و موافقت سازی که در دایره وکالت‌های وزارت عملی کرده می‌شوند، مبلغ حتمی توسط ضمیم برنامه، اینترنت بانکینگ و انتقال مستقیم آن و صورت حساب‌های داخلدار پرداخت کرده می‌شود. همچنین از جانب وزارت مالیه جهت طریق غیر نقدی به راه ماندن عملیات‌های مالیوی 67 لایحه سند معیاری حقوقی تهیه گردیده است. به خاطر باز هم وسعت یافتن اقتصادی رقمی، پورتال خدمت‌رسانی‌های دولتی تشکیل کرده شده است که برای فاصله‌وی انجام دادن کاربری‌های الکترونی قلای میباشد. با مقصد به طور الکترونی به راه ماندن روند پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های دولتی در نظام وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از ماه نوامبر سال 2024 پورتال الکترونی خدمت‌رسانی‌های دولتی وزارت مالیه رسما فعال کرده شده. دسترسی به پورتال مذکور توسط کیورامز و نشانی cw.moliat.tg تامین گردید. در برابر این در پورتال خدمت‌رسانی‌های دولتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با مقصد اجرای صفتناک فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در خصوص تدبیرهای وسعت دادن به حساب برابرکنی غیر نقدی امکانیت انجام دادن پرداخت الکترونی حق خدمت‌رسانی‌ها توسط برنامه‌های موبیلی تشکیلات‌های قرضی مالیوی فراهم آورده شده است. اگر هر قدر قسم درآمد بودجت دولتی افزایش یابد، همان اندازه سطح نکاحول مردم بهتر گشته. درآمد مالیوی خانواده از حساب بلند شدن معاش و نفقه زیاد می‌گردد. از این رو فعالگردانی تمامی سرچشمه‌های درآمد در زمینه گزارش به اقتصاد رقمی برای رشد با سرعت مالیه دولتی ضرورت بیشتر دارد. موافق دورنامه امسال باید خواجگی‌های جمعوی و دهقانی میدان کشت بهاری زراعت‌های کشاورزی را به 440,623 گکتار رسانند. ادامه موضوع در گزارش گلچهره ستار. گذراندن کشتی بروقتی سبزوات و کشتی بهاری زراعت گوناگون عامل اساسی قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی، فراوانی بازار و به تنظیم درآوردن نرخ محصولات می‌گردد.
اقلیم مساعد امکان فراهم می‌آورد که سهامداران دهات تمام فصل سال بازارهای داخلی را با استحصال محصولات وطنی تأمین نموده برای گرفتن منفعت بیشتر اقتصادی صادراتش را نیز برآورند. عالمان و متخصصان ساحه توصیه می‌دهند که مهلت گذراندن کشت، رعایت درست اگرتکنیکای پرورش سبزیجات عامل اساسی فراوان حاصلی به شمار می‌رود. کشت کارتوشکای بروقتی بیشتر در وادی‌ها توصیه داده می‌شود. در وادی خاتلون، در نویای طبیعی مرکز و بدون این اون خواجگی‌هایی که تو امروز کشتی بروقتی کارتوشکا را فرض کردیم نگذرانده باشند امکانیت هست. امکانیت در ماه فوریه بسیار خوب می شود. هنگامی سردی ها یک برطرف شدن و حرارت هوا به یک درجه معین گرم شدن و اینچنین از همه مهم خاکریز شدن خاک. هنگامی که ما تیار میکنیم قطعه زمین برای کشتی کارتوشکا باشد حتما این با محیط خاک دقت ضروری دادنمون در کار است. در منطقه های گوناگون جمهوری وقتی گذرانیدن کشت میتواند 1 یا نیم ماه فرق داشته باشد، ولی استفاده عاقلانه زمین و هوای مساعد، انتخاب تخمی های خوشصفت و پیشپزک، آمادگی همه جانبه برای کشت یعنی شدگار خوشصفت و معیار غذادهی از هر یک خواجگیدار حسی بلندی مسئولیت شناسی را طلب می نماید. ما باید همه وقت در دسترخوان اهالی پیازی هم بروقتی هم میانه پس هم دیری داشته باشیم. خصوصا در ولایت خاتلون، قسما در ولایت سوخت و وادی حصار پیازی بروقتی اینم باشد در دهه یکم دوم ماه سپتامبر کشت کردن و حالا اون پیاز که خود زراعت به خنکی تاباور است در دوره تیرمو زمستان اولی بهار نشونمو کرده و ما میتواند در آخر ماه اپریل ماه مای حاصل دهد. از روی توصیه عالمان برای ماندن کشت و کار به سهامداران خواجگی‌های دهقانی امکان فراهم می‌آورد که از ثمره مهنت نتیجه دلخواه به دست آورند. وقتی که کشت کارتوشکا گذرانده میشد باید که با تکنولوژی اون رعایت کرده شود. با اون قاعده‌های اگرتکنیکی که مناسب با زراعت کارتوشکا است باید که حتما رعایت کرده شود. یکم از انتخاب تخمی خوشصفت، دوم تیار کردن قطعه انتخاب کردن قطعه زمین و تیار کردن قطعه زمین برای کشت کارتوشکا و سوم باشد با نوری‌های ارگانیکی و معدنی تامین کردن آنها باشد و سپس پس از آنی که ما کشت با پررگی به اتمام میرسانیم از همه مهم این رعایت کردن رژه آب است. برای کشتی بروقتی کارتوشکا تنها نوعی بروقت پس توصیه کرده می شود. در ناحیه های جیهون، شهر توس، قبادیان، ناصری خسروی ولایت خاتلون که اقلیم گرم دارند، کشت پیازی بروقتی را خواجگیداران با تجربه آخر آگوست و ماه‌های سپتامبر کشت نموده در ماه اپریل الکای حاصلش را جمع‌آوری می‌نمایند. ما باید حتما پیاز دیرپز داشته باشیم تا که اهالی از آن استعمال کند و زیاده از این هم پیاز بروقتی هم پیاز دیری به صادرات روان کرده شد. از یک طرف، از طرف دیگر برای کارکرد کردن برای کشتی بهاری باشد، اگر برای محصولات پیاز دیری این هم باشد از نوهای دوستی، نو حصاری، نو اسپانی 313 و دیگرها استفاده کردن ممکن. استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین، گرفتن زیاده از 3 حاصل، فراوانی سبزیجات و میوه‌های سیتروسی، نتیجه‌های ثمره بخش خواجگیداری از فرهنگ بلند زمین استفاده بری کشاورزان جمهوری درک می‌دهد که برای تأمین عائله خود فراوانی بازار و رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تأمین امنیت غذایی قدم‌های استوار می‌گذارند. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. мустақиман манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.